Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai kesiau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana akibat news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nak bentai larang baru banwan pentebit hak neg music school. Banang penlong ya kisenong kitau ban mat ya ke khoj ke suba badro bagi pai ba nong senong kin simkhia ban nombret pathar ya ki jabo jaban uba pnia sings im ubriu chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hene ke singi kata ha ka arpo henreu tarik unailar arjar arpulai lengba jong ka skim ka balatip kum ka 15 finance assistant la pelai pai ba bat IT ya ki khat khandai teli ka liket nyut ha ka ba ya ke jingilang ka bala penlong kerpang nak bata ka te ki jing IT bat pelai pai ba ya ki te ki ka liket nyut la penlong hamadan mau arling haung peling. Hagini keskin lor jong ba peniat sing im kum kongsan lai dan lang ru uba PNs im ubdiu deputy CM ke KCDC nang tau ba karnes sosyang kinong kit kam sinong ki bakentuk mi uba sanwat pengrup ubdiu orang ba sinong jong sinong umpling nang tau ba RL Bla ubdiu chairman jong ka senjuk kirang ba sinong ikong e nikhlai ubdiu joint secretary ke district council lembat kiwe la ban kado bagi jeng penmang jingirap nak benta bantit ia kita khat khandai teli ki kelikit nyut kadai hak jeng lot ke basau klur tengka kabari nak on tight scheme kabawan nak jeng penmang nak sarkar pedeng lengba jong ka Solid Waste Management Act jong ka Ministry Tribal Affairs bat kabari ru kabal mang kerpang ia kisenong kitau ki bomhap hapo ka jeng pejeng kemi jong ka municipal. Mari. Babri मेरी तो babri जी Kenikaan. Te on dalam ni ketika rules ki rangba snong ki noilam snong ki committee ki it ki hima kin kam sutu syai shushu ki kamram ki jongki ki bagila bensyat kat kum kaan makin pentrekam namenta hapok ki snong namenta ka jingkut ki suba. But nasuban al kubai kepang le sekani kan deka first phase jong ka Solid Waste Management Program jong ka KHDC. But nasu kuben bamentasi buat pelayu ini masutu ba ketika program ni dan kami untuk semua limbau ni slap kadang ke gentleman ki wadut itu ni ki wahe itu ni bagi jabot jaban ki wa saklam mesikin yo ban penkut no har nang ba kadam lang kadam kemi kini jabot nang ha kebetulan siru ilayo ni program ke bangsan yang bagi pelajar pai ba kini ki khanyo tadi ki drop kini kini sa IT committee kumala yo bendekha IM development but hakabidi ba kani kadai tang ka sinjam ka beningkong akabagi yo ban tuai khat kinai tuli ni drop but haka second phase yang dang ya yang ka proses ka bangin pendak yang nama dang hakini kikinyak sini ni dang one meeting na po Delhi bagi keren bagi Ministry of Affairs nilai keren lu sifang ka 15 Finance Commission kumno bangin la untuk step yang kaji penteri kam lejungi yang schemes bagi development schemes of care nang bakanam pensateng kat di scheme ke badang wan jadi namar kata tahu tadi kalau di kawai ke project ke bantu set di penteri kam jadi kamtam ke bayadai biang bat kenika jingmu jong kenika tight grant ke bagi yok nak 15 Finance Commission ke ni keren sifang ke jingku di subah ni slow ba dangbun ba kisnong ti badang one ki application bandu shangi ban pani di pro hoy kamdi ka basuk ban pendiang lut ya baro hakapo ka jingpet kun ka HDC nim duna bangidon kumbalai hajar duna tuli kisnong ti badan hapo jong ka jingpet jong ka HDC idan santali ka district Nipet ya ka Riboy, nipet ya ka West Khasi Hills, ka South West, bak ka Eastern West, bak ka East Khasi Hills. Kaya kisnong ti babun, tingin na sa haju otor dan pendiang lu baro kani kan datang kung kaway ka model project, ka pilot project na duni habidin ka Solid Waste Management.
bat ilai keren lu bat ka World Bank ila dep penulong ki meeting ko malay Southern ki meeting ringkat itu companies ko fair namar tang man sukit ya unyut na po snong ngimpat biang tang man kuat po snong ngimpat biang ringi hapar khat kita tu jaka kabale ban pendap itu unyut resiki landfill area pun kamarten mentani hapen perkhat ke snong molai tai deki ikila kelenti banwengi kita jadi antai tinggalai keren bat hakan ke proses ke keren ke World Bank kelas survey bat hadir bagi ai presentation ni baru ke jinglong jingman juga snong bat dari kasih kila kloi ban bay tingka na ke World Bank nam tak kini jingkut ni subat ke so ban tentu ya baru di EM bat KMC ban ya trailang bat council na benta ka isi ke benta nang bagila lesiban wanra yang jingkut jing suba hang saulong di sautun gitu ni dan kadang ke JE hadisnong di tau balik di ba lesi kim wan ban red nut lesi hati trok lele ki jaka ki bade kadang ke JE lesi kim biang motor ke timing nama disnong ulap dua jingkren ni lam asnong dikling teng habaduna ki kali ki nut kam biang ke timing nut lanang tuut lanang sma kapelong ki lesi ban red ka coba dan ki jaka ba pun ban dan lu ki bajai tu lu ki berat hawa hamni hantai ke ini slow balimba ke jing ai jong ni drop kan yarap tak tu kan persen ya ke jing berat pasal itu